Hai, minum dulu kopi. Nyampe pahia. Kutone tadi bola-bolain iri-iri angin. Minum kopi ya jaga-jaga lanceng. Kayak lancengnya orang sini teman di rambutang. Nek kira kene ndi. Seng stone ro kelal de bola-bolahan nak kira agak nah. Kasih di karebat di ringgit deh mahal ki mah urang beritain nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinna ni usapa pangke balik ku demai. Tule toje ka sapa ki balik bola-bola dare ka beti. Aga ki musapa nga sibuk ku sapa ka. Pendrekku musapa ka. Tanya musapa, ini musapa, jak nanya. Na napakuro beti. Engkau lo huangi pole jak baden ro di bolae. Mana kita gak tahu mau anak-anak nak toy gaga. Jadi terus mani kalau rumahnya pole tua di bola anak toy gaga. Dan kalau lo puangi dolo agak melok puang agak lo puang. Ya kau tentang ini lo mau puang ajak lalu di pak upal lestura mana kau tuh upal lestura kombe. Upal lestura ya kau cerita lo mau ini lo mau cerita ku deh ajak lalu. Kayak mesti pedi neneng si ponan lau kamas teh. Ya mesti mana yang pedi neneng ponan lau. Jadi ajak lalu. Kalau kemah parape raga apa ya mesti. Ini tuh kita modelnya mutui. Lalu yang kasih kau kontra modo dok. Melok batu di tatui lo. Ke meja na baju ponco na kompas tamak di tak. Nak metona rogaga de sheku hiya lo di neneng. Yang paku hega nggak tudung kalina. De sheng. Wih de. Ya dia sedini dok pertama na kopi winu to. Asin shening upah maragin aku mengkalina kata-kata desen maragin na pai tipai melihat pai na. Terserai di aga-aga lo di fau. Tapi yang jelas ineneng nak kata be dia tiku. Kuliah lena mek dengo dia tiku. Ya lo ufau ke. Ya hale ko siruntu ki. Tabe lalo ta foangi ke. Lo kina sedim muling. Udah ni lohe ni. Maraga nih ya silok malah perantara. Ya aku mau puji mupi. Ulit ko. Laku sholat dari jolona. Bersumpah-sumpah ketiano pigau. Pakuro. Kuni tunadita. Kilo upi nenen diko. Kilo upi dipet diri. Tidak nama si perantara ya silok murus ko. Pada toko kita BG. Pakai PHB. Ya aku dasarnya relata huranin di. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi anak si melok biasa kilo si ko diurus. Lo si ko dipakahi paimeng teluhulan nih di. Jadi ikotonan ra urus kelemu. Kuni nadita kok. Napu jupe neneng atau nak nah. Lihat toje upo ba upo jinna beti. Usus dengan lewat apa kuro. Tapi beti. Ya roko dipakahi nggak paimeng kok. Melok baru di tadi. Ruak baru di itu tahu. Wih, hai misai he. Wih, nak metoro itu kasiri nak dehurani. Hai, iko bani bahan di. Ko dipakahi ko. Kalau upi neneng. Tabe cek dedi. Kalau pasti pai ko piu lo. Eko po sina di boleh lau. Cerita silong bapak Neroy. Lo pa sina ti dosto he, di. Kulin na kale di. Sina pi kalau di bapak Neroy cek cerita. Wih, bare lo upi toje inenen dia lorti na. Kusilisum. Ulin nak pale. Ulin non ria. Hati-hati dilalengnya le, kita butuh ko. Nanya po izin. Ya ko ya ini nih anak. Pabasi bahas. Lo gak apa-apa sih baik ko biko. Kasih ko ganggu.